and so ebaya na ya yenuanom bloggers bi efa news na new headline say techiman babunu achi saya na omo achi na yiditi aburo no pasa ya ne dem yiwa nipa no ankasa na yiditi ansa woko. Many of the so called content creators omo ye en omo nsa anya civilized omo ne tete ewo ne omo yem wo ye obi a wo ye content creator o say wo ye researcher wo penim de na wo create content a emu ye du afutuo wom nyansa wom a obenya nimdifo ne nyansafo edi wachi ye benya body bi a anase authority bi a be streamline the activities of social media content creators nanka aboa. National Communication Authority can have a system e betimi dey monitor who is making nuisance on the airwaves. We have so many key issues I betimi use social media to address. Oko Asante memu a bantama mbantama busa dagoma tinza atikire ne say oko tamalia dagoma fo eto Asante din abusia e mo bibia kwaba ediba fidi kese so o Boga TV ene wadi go so a ohwe yema bibia kwaba ba e Facebook and YouTube channel ni bia so TikTok so na be share bibia mo a bomodia na oni en emfa busia subscribe to your YouTube channel no follow your Facebook na like your page no obetumi so share ama foforo nsa aka bi na odo comment and so to content na se we ni je ho so be ka bibia fa ho me pa cho ni ho adwenkyere bia Besrewa ntro bibia twabuko ana like memban bidi atabia ewo ha ebasa emwa emani ehwehwe ne nsanka ye nyina percent na so asundwem so ntu nu ase bisa na asem no nkyere mu ana so wo wadwenkyere fabre no ono so ehiama na obefa na nyina so ye humusa na yeko ene de nso ya basa ye ba bedi komo mini ya the common sense man magina kwasi ena mene no ahia ewo video minua mawo akwa babiem bibia bokode ya me adaruma adwuma na ekoso o kakra o ye do body ase me yonko straight say na we answer drone so on social media ana o hwehwe enkofu news na say uhunu say enkofu bi e dey active nie na atwere ho a na uhunu ni say o fa na say me da say me hu say nipa wo yes say wonye civilized wonye obi a nani abi okay the kind of be anya say ebi a wotikuru kase ma na krokito no mo ne ye a woda na di e wani ama bi ho e be kire say wo obi a wani abi ana say wani MBA nti say obi e ka asem na wonte na say ana woni na ni ba bi fa ko a ese say wonya abotre na wuti na asem no na ofa anu yi papa na odi man na wanu yi no ewo say ye adekire ana say ya ade a wo be kasa wi no ewo say oni wafa utumi convince no e de ba wafa sure eno nti me hu ni say yen Ghana for dodo na abibiman mu dodo na yedi for was anema no ye de yakoma ene kansem okay ye asem no ba ni ya fa asem no yakoma mu na ye de ye react anyhow akomado musu na nsem funu yes na asem zo enye firi wakoma mu na ebeto fom a bibie no obetimi aya adwene ni ntimi nya ho hwe mutimi nya mfanwe obi afa okay nti emfa ho nse bi obeba akiri e di chopa aba okay there's nothing you can do about it and nti na mpanyimfo say hukum ntakraboa say ya akukọ anan wuram ntakraboa na ye ka say kọ epuano ne kotutu saabua no ntakra ututu wi na esa aka say san ya memfa nkotutu aboa no kosesa de ututu egu na enya de obenya so te ase e kire say asema obeka ne afa meme ho no se efiri wanum ba na se nya papa ifa ho ne akire chopa bi ode beba afa me ho sa asem no a waka fam no untimi empepa firi oda ena wo ma waka to ama o mate no so no enya obi a no benya no a wo chopa no be to wo mo ama mo hu se sa asem a asomasi a obenten kafa me no wa twe asan dwumadi yedi obi a wotie ni sisi yi obi wa wotie ko se me kasa na me fum obi a bebi o ansan gotie nipa na me fom no na bia me chopa no call no obi nti maka afa no ho sa nti eyade a enkyere ne bie enni kwanse soso ewo yasetenam kura se yebitumi ayi sade we ya free adwumadi mu a anamombe ni anamombe na we say to yen as content creators and yen so as followers yen so ye contribute to ema bibia ekofe no
then I was a year, me, I made the assembly about any on suit, then I was a me that say, Minia, I wore a Simbusa Obusay. I did back one, me wouldn't say. Say, Upe say, what me convince will be a, as will be a block, we can be so yet totally table. What him totally to be, as some orca. To a can say, infant say, Abaquasem, and will be can Abaquasema. Everybody's culture, everybody's history is important to the person. And he said, "Mimi church me Abaquasemu. Na me church no ekotiawa. Enye didi atam no di ma no. Na mom, e was say wo kope the facts and evidence and also records are also to counter to that buttress that statement. Ebi ana me media na me kan no. Media me tie e from Abaquasem e na me meka. Wo de na wo church mu no, e betumi abese betumi betwa media no. Okay. Eno ana ye nkrofo no a na omo ye no munsua. Enti o metam monita nipa ni bi wo eye platforms awodo more especially omo amwo Asante mem. Okay. Se obi ka Abaquasem na omo Abaquasem no hu se ekotia Asantefo a na omo de abufu na edidi atem na yi ano. But eno so stop it me say me come Abaquasem. Eno stop it say obi so ebe kan Abaquasem. Enti de me kan ya wo si enye no kore no wo bae no de na o kan e. Enti want me an kire wo de mu edidi atem. Eno ne akro nso gu so e den e kire na Abaquasem mu e kire ne nkim. Se ne be ya amanfo beti ana ombehu baby ofri ne baby okofri beduru sambre. Enti wo mo a mo se omo ye content creators no e wo se omo etu omo fo ye ka se content a asekire ne say ye ka content na say omo ate gbobo na I am a content creator no akọ afidis no oye bibi na say wono na eto ne credit na onya ne phone bi phone kra bi o ka na phone no anye papa no de abetena hono oye se ne be biduru be no ope coins medical coins enti no mo ye enti many of the so called content creators omo ye empty and omo nsa anye civilized omo ne entity e wo ne omo yem because oko bible mu a e kan sa asemo yo both Old Testament and New Testament oko African proverbs quota Ghana, Nigeria, Ethiopia, South Africa, any other African countries, e kasafa sa esese menumie e di nidi e ma hemfo. Sure. So it has to say we obi a we content creator. Or what say we researchable. Open nimdie nti asem on the beto no. They be am can say me bam platform so not because me wanna tell me and say me ni be ko na mebo because my monitor man will say content na body to form no. Eye de utia nipa amudo am ba so no. Eye de eye consumable. Okay. Edema enye noise na mo making on my platform no so. People go to my platform so eko sua niam bebre. Enti se obi eye bibi se ya se nipa na ye boni chidom. Enti se minia no ma mo Asante mesro mo se omo kasa e de fa obi Abaquasem ma o chechire mu a omo nya didi atem no. Na no ensolve problem no. Eno ma me nkire Asantefo ase. Okay. And as so obi susu wo bunmam ha ana any part of Ghana na wo Abaquasem bi e kan no so obi su be Canada mo onfa attacks mo onfa nkoguru nyina obi su edidi atem e basa na enya ade a edi nimde ni nyansa bia ebreye. Okay. Yesi wo tu akura fo no na otu momone nsofo so be jai bon because wa mo akura hu ba bi e hye no wakọ akofa ntimida so our content creators no so ano issue bi si e wo techiman some of the youth na wo palace one no Asia conphobia minim so wo ati ni da confosayana or something. Yeah, some of this time no very vocal or internet na so most of the time yeah now the attacks no ekobuno him for no so boys no kire mu a omunuano no
na saa nneɛma no bi a yɛ a ɔyɛ na ɔnhwɛ nhwehwɛmu nkɔ akyire a ɔde nsɛm bi ba abɔnten no create a kind of nuisance bi ɛwɔ mframa mu enti na ɔno ankasa ɛfiri nipa mu ɛbɛpa akyɛw sɛnea ɔyɛyɛ no anyɛ ne yie enti ne nuanom no ɛmfa nkyɛ no ɛnso ɛbaeɛ a na yɛayɛ nuanom bloggers bi ɛfa news na watwa new headline say tachiman mabunu achi sayana o machi na yiditi aburo no pasa ya ene de miwa nipa no ankasa na yiditi ansa woko. So this kind of misinformation no aya na unprofessionalism on the side of bloggers ne say we sua bibi ana say ne wasua no person de be here adwuma nti na obo afa tu futuro gu nkofo ani ana ni nyina nso yesika pe ya wokan ya na no so be we yesa won medika ka asem bi se efa momo platform yi so won say mo ye share mo background information, mo aim, mo focus, mo objective, and then mo principle. Nti a mo establish platform we are. Mo wo butaye bi. Ye musa say, omo si omo ye content creators no. Ye call omo background information that benya. E go empty. Just nipa no we need any focus drive bia wo de wo ye no. Okay. 2, oni akro no dodo na ena me kanka omo ye empty omo ye obi ase ankure hunu omo ni butaye bia wo ne omo ye di no bibia no wo ka won shebe nim sunsanso a ne focus ne the little money obenya o free say no na ye but mpani se unya buo e de man panimfo a etise wa otobo aboban esamba oso wososo benyina du sa pempenso no ama wososo ye de sa boni ni die bi ama enti se wan fo bo ni die ama opani bi a daachi akwa ama bi no woso ye be den ye mfo bo ni die ma and now den kwa be time because bre bi etwam no na ye nananom anay ye ta kom ni no mo nko social media anana mo ko ni eni mo mba bi but nay wo wa set records information wo ho na daachi bi obegia bi na afede asomasi na eba no afeni ya kabe penyi sebi na no yi sei no penyi hunu ni so nti wan kasa wa bokwan a ensem patama nti our advice say opese we social media content a so we adepa nipa bo follow na o create content a emu yedu afutuo wom nyansa wom a obenya nimdifo ne nyansafo adi wachi obi okra na woto na say nipa no akasefo na omo hu ne wo ka no no ma be den o ma be du achi na o ma den emua bi a otumi di aboa na mo manye manya hwa likes ni ade no obi betumi anya but onya likes but nipa pe content pa nipa reading no information background was serve the society, so we should use the social media to serve our society in a positive manner, not say yepe yehu enya sika wo pa na onya ne say dangote woni wo sambene to mu ni wo adom we omu nyina no so nti o mukasa on di no mu ye nyuma ni go so wa ko school a yen ya free class ne ye na ba krom ko school a ne ye ya yese nti sa ankrofo na mu ye no omu na ye omu a omu ko mbuto mu a ye pasa bi ni o betumi aba se ahimfi ho kra na e bi ahimfi na o obi anim no bi a hwe ade bi o omu nyen hye no so doma hene ni asante hene ayi dan me catch us obi adan obi se omu nsem amoka nyina se ye to nsenia ni ehwemu a omu nyina e pa che se omu ye nyina e ba ko sure because doma hene se omu wono wo asase wo nuanom wo ahemfa asante mem asante hene se omu so wo asase wo ha enti what does it tell us e kire se nyina e ba ko oneness wow enti we asante ni na se unya kasatia ceremony what do you want them because you go to for na nkasa say omo amom ya brane eye musifo da gomafo enti se we asante ni na ugina ebia kumase se amakum se ye he na u kasatia ceremony se onye nipa kan hu ne se wo papa na omo sure wo mo na mo ya brane me ya nyam na me kan asasem we ye go to for na ne kai enti madika kan se e won platform isu se ye nyina ye nhwe hu ni se ye ya brane e friend se ye baako eni kwan se ye kasa tie ho empo ya ye wo Ghana na ze ye hu ye hu se ene uko hu ni onko Nigeria na obede
uko hu Liberia ni obeyende ubeku na awia na so obeyende nti eya ye njai ebasa na de ya ye kan se Ghana for we anuado ni ade no enye nokre enya atwem so ati ase nti se ye be piem ni aye ade a ebesombo de aboya ye moye na you use what is positive for our society. That kind of yeah, share the positivity na social media bet me e dey aba no. Yeah, share the negativity so as anye enema yi a e bet me dey aba. Do you propose say e bia anka ye benya body bia and say authority bia e be streamline the activities of social media content creators nanka aboa nanka ye hunu se we ni dwuma wodie we no emfa ye kwan so ye mani nyina nkyɛn na se ye ntwena so ana se ye mfa mmra bi ento ho bibisa betimi aba so ana se we na quiet say free world obi are going rogue. Yes, we can control social media. Akwan ya se bebre so when you say Twitter or now I'm from X no. Yeah, I think say omni Nigeria for nya issue. okay, Baby etwam Nigeria for mama kwanya nka omutimi nya adwuma ho. okay. It tells you says answer na omkrabo operate within obi territory no. They need what permission of that state no authorization. It is obi to run this idea. Then government can control social media. Say cyber security so be your one was online. Your police information tracking those information. In the same vein, National Communication Authority can have a system. You bet me they monitor who is making nuisance on the airwaves. Until so be active beyond the laws. You establish it. Also, we give respect to others near that. You also abuse. Then we make the laws take control over that. And again, we say the negativity na bet me their brain no say this kind of activities are yen fun serious no e bet to me e dey ntokwa Sure. Maintain one say abba between a family no kind of say send ya woji wo abakwasem tum woji baby ofri tum woji history tum say wo dey na papa no meso so me jimi dey tum sa pepepe obi aso ni wa obeteme pene ama obi dey nsa bonkum akire atene naja anana na efi kwan isan say e basa na obu nanim tia enya de obeti ase enti se ne ohu se wo sombo na wo ye papa no saa so na wo say humbly wo so bra ho ase na wo tie obi de se se na medi kan se enya oda nya botre ne tie na wo so counter e wo kwan papa so na fa afutu bra ya nya ne saa na e koso ye de yi a e de ntokwa e na bebre e ti se de e kokumawu ni ade ye ma odoma hene nko ni ade we me gidi se saa niema asumi ja ni ade me hu se saa niema ni nyina no emfa mputo bi amre so what I say we have so many key issues I with my social media to address but we are not doing so what I say nti broni ni social media no is for disseminating of information giving education to the public any ade in social media nti obetumi atena ha abo masters abo degree e wa abroach mem ni ade eye credible eye acceptable say obe yusunu ba bia e dey wadwuma nti why are we not focusing on these things so what I say amambre ya ye kan yes yen penifo no binum antimi ayede and document your history. Can't we use those social media to document some of these things for the future of the society? Everlasting record. Nti ne mo what no didi atema wo ye si yebebu uni ahyemu na wa atem di nkwa nyansa benu na say meti abrante baako I don't know to one picky common sense no say na me was it common sense family okay mahuno o kan say bi na me sere nti nti saa mo de be nyina na kino mu nsa ni akukuduro mu de de ahotu na me ye hwan meanwhile mo ye nyina say musu common sense bransere bonus so ati ase enti eya ye njai sebi saa emptiness eyi na ye no yes ana society
Abusia o share old Boga TV. Ebia obeba holidays in this festive seasons. I we ebaya Mr. Ubana ubedi na enu na watche ananso se na dodo bia obabedi enu ma memfa wonko Aratina apartment. E won no obetumi akwa akwaje na wa lodge ho ade udwuma bia opeso de uwia na wadan wo ho a wo kro se ne wan fa hwe abamu no sanso na won fa hwe mfiri mu enko wo ma yibibia wo mu ade ama wo dada obeda condition room ma wo ho adwedwe ho entontom bia ni ho ya fumigate environment na ma bebia clean ubenya swimming pool enya bebia adwedwe ho sanso ene rooftop bar ya ansa bia ya opeso no no sabe kan restaurant ya aduane fie de ene ama na ne de nyina so to ho ubetumi adidi ame na wa ho na ni age na bibia akoye kama wifi na bibia nso so akoye on the side of the internet na ho adwojo benya free car parking space na onso apake o car na di dwuma bia peso di uwia na chese oni wo mo edi enkra obehunu Aratina apartment wo sumian ko bia mu ya happy home roofing factory no wo mo nchen ho no ma na wo ewo watchman sunyane obetumi afa ma homa so 0201 513 0000 201 513 000 and 0535 194 074 0535 194 074 na oni Aratina apartment depending for atwetwen komo ewo abusia egusu aye wo ha no mini common sense man kwasi imagine na ye no ebon komo no yegusu e ka o boga so na wo no so wo adwentre bia obetumi dia ba ebia na enkomo aye die onso obi bia peso o ka to so a obetumi abeka atem so na onso so wo a obetumi ama na wo ho nemo mo de ba enya den a obenya obi ama na yiwa no nemo ma no no enwo ho kan sama ebetumi asua de o ye ba ha se besua de nemo manya ntokako me nwa magina kwasi ye koye ni mo a ye ko twere no mu a o kan se mpi e fa ye tekrema e ho tekrema we ye de ye no no se ye ketiketi bi wo ho na mu dua na kwa nyina mu nanso se ya timi anso no mu ye betumi ahyikuro ahye oman e nyina asase mi bi asipen minti ye kura no ne yesusade enso ye hunu bi ye be hunu bi in movies ane Rwanda de ko ye nipa no asem keke frɛ abusunya bi sɛ ɔmo ɛyɛ mmoa sɛbi ntafrɛ ɛte sɛ ne ni yɛnua no bibi ɔmo no a na ɔmo boa kasakuo bi ano afrɛ ɔmo mmoa no sansɛnsɛm bi ɛte sɛ no ɛkɔ so a ɛyɛ ana yɛntumi nye bibia ɛmfa ho sɛ bi a yɛbɛkyi obi na yama mmerɛ di no na yɛde no accept as example na scapegoat ama obi ɛho no bi. And in fact, we call the 1992 Constitution, Chapter 6, it can clearly a state or manner, a genesia was see at the far dignity that we have to give to our traditional authority. Okay. And the Constitution provides the right for me to promote my culture, my history. You can't culture. What is culture? The way people live, the way people dance, the way people dress, the food, their culture, their origin. Oh, quite them say, "Oh, di ben kain fufu, ene abunabununti, mi ami di apele mi nipa." And I tell you, fini abunabunu. Oh, aponchi, mi mi kraman, nti mi nipa. Oh, you dan, mi nanka. Who we say me yabua aponchi koko. Sort ya here. But and no bring it different between me no me. Sure, definitely. Unye sronko chairman, unye papa chairman. It is a ye beti ase na ya man ho kwan ya tolerate obia view on the fan abakwasem a untimi emfa. Me according to history, basarefo ye root ni bi eye mampon. Okay. What you say? Yen omudi ba chichire because we read it basa for traditional. Yen ye omo a omo ye fumo agudie ho adwuma. Nti blacksmith pa no eye adwuma na ye kuadwuma pa. Nti we settle there. Nti nipa owai ho no oba na owai ho om na mudi chichire Asante mampon. Okay. So we nim za de we. Enso hu basa ne oboka say bi o yesremni wa yaboa. Okọ Asante mamu a bantama mbantama busa da ko matin sa akire ne sei ko busa yo ewo tun fo akire ne sei sa da ko mafo mo firi he okọ tamalia da ko mafo eto Asante din okay dientra enti intermarriage na traditional mix say one people wo mo na dodo na aye den
otu Asante man ase na ase ya otu mfo kan mo osifo amukra ebi free Ghana ebinom asifru wo na friend Ghana nti wo ya ade anu ahweniye doma aduana nya mo go for bi na Cote d'Ivoire Be so Benin. The without tribe. They are part of the Akwamu group, and also far the other side they could pay the rights. Aqua Ibiom Nigeria. To the name Aqua Ibiom, it says Aqua again. Aqua no so na monde ne tia before Aqua na mu friend Akwamu mu ya Aqua ne Akwamu. A great hunter in their language. Me and so called Igbo language Aqua chire kusuya egg. So the pronunciation of the words are one, but quite different. It will be a tradition. So what I said, inti we look down upon Obia, one of them being answered. Sure. Me can say, let Shannon. Wo Obia no bit me upon fear be defeated that. This is one case one man. Easy. Me my man can crazy. No country. What I say, inti there is no way in them reality. Ebia Asante for bit me up as when I say, me baba conquer as I sunya force so empene. Entimi nko Asante Kumasi se me kwa kodu omayi doma entimi ya entino yen give respect to others na ma dey ametete mantie bi na ayi sunyafo mo abu obi. Who are you this guy? No, I wasn't true. Eye no kura na wo ne hwan se obetia traditional authority bi a otene na yi a won somo bi entina make say San crofo na omo yes anema no omo ye because omo pese yeti wonka enti ombetu omumfo omumfo enna medical kan say me metimi fia emfa honde the weapon that you have Ghana ye ka be omo ambetimi aye ade a ye mfa sa anema no nko enti omo ani omo aye ka say bibi yese nyese ya ombetimi aye bibi into omunya sabu ne nyina transas ndwem na obi ensin obi ne mom e wose edi ni die em obi a na me kan say Bible say yemre ye ho ase enhye tumi ase ono no nyam koponti esan say ono na di sankofo na duedua onko first Timothy chapter 5 verse 17 was it because enamenti mumre mu wase chetumi nyina ase okokora ne wo okoya traditional ina eka sese ye fa ni die man panifo na obetra no totohwi akwa bi na okasa tie pani bi na toda so a ye blame om so no na ye blame panifo ni bi ebi no so ehye omo na omo hye omo kutupa se kona ko kase panyin bi beba be kana bontia na o kase ko kase no uyire fi ekina ye beba oso saa wa hene na woka no oya dishi o adenti na onye ne dishi ni bi en ono ane ba bi se o meye saa ne ma ni bi eya ne ye kan say politicians na o kan say ko yisi ya busa say ono no ba wo hene no so onso tu fu say ko yisi no busa say onso na ba no we because adidie ba wo din ni nti wo du ho kwaje saa edin bone no na akire obehia mmoa bi afi obi a na akogu na nti me de ahemfu bi a mo wo Ghana ha so ye dikro so ye ohim pon say ye traditional authority ben say ye o ye king and as a chief and as a odikro no me de I will give the respect I say the man nemom eno kire say o ka asem enimu a ma me nyiwa no nemom enye say Daniel di atem nemom e wo say e ya nu yi a e de oni akoro na tan so o asem akisi de enokre anase enye nokora meso menyi no no so de no entum na ye koso e kirikire yensemu na obia ewa obia bete ne yonko ase dira super abusia eno na ye de ato ho ama no ye se adwinkyere ho ye tesese be ye hwene ye sa enipa bia enim obia ne de eno ne be ma akire se ne wanim shape no ebeye ebia na ode efese me eno nkire se family edi matem ebia na me so me de efese no nkire se me de bedi watem nemum obia hunu ne ho ahwehwem a ne nige na ho ntina ya opia bonten no senka ko hwe wani na hu sese de mu wani mu ehu a ebia nka hu mpie si abonten ya wo fenti na ode nam no saa na me so de ya me fenti na me nam eje adwenkyere me kyere de wo ma adwene mu na wo tibi na ne wo de mu no nyepa enkyere se bedi matam ana so se enkyere se me kasa wo sabia mu adwene bi ni utib da bi
yɛnyinaa ɛwɔ adwene no bi ne mmom obiara ne kwan a ɔfa so wɔ wɔde ne deɛ ɛyɛ adwuma nti yɛsrɛ da yɛyɛ platform yi deɛ yɛwɔ ha sɛ yɛba bɛclear all the nuisance na ɛwɔ mframa no mu no nyinaa firi hɔ obi a ɔba bɛtwa ntoro bi a ɛbɛma no kana no atom wonka wa no ntoma wa wobɛda wo ho adi ebi duru baabi no obiara bɛhunu sɛ wo nɔkorɛ na wompɛ enti yɛde asɛm no to hɔ no sɛ woba na w'ani anye ho a yɛsrɛ mendi atam ne mmom bɛkyerɛ wo nso w'adwene ne yɛmmɛsua biribi firi hɔ ɛsiane sɛ yɛbu yɛdɔw yɛrespecte wo enti na yɛagye mu asɛbea mu munim de sɛ mu na mu ne yɛn ɛnkɔ so ɛmɔ abusua no na bere nyinaa yɛakɔ so asua biribi afiri mu hɔ na mo nso mosua bi afiri nea mode ama yɛn na yɛasan awesade aba abɔnten no medi no still upon kyekyɛku mene me nua magyina akwasi ɛne ɛba bɛdi adwuma w'ani sɔeɛ no apɛ sɛ ɔbɔ yɛaba so a yɛgye tom ɛyɛ afotuo a nanso sɛ wopɛ sɛ woka biribi de twi anim nso a yɛgye tom na mmom ma ho nte na mmoa yɛ nyinaa aseda na mede ma wɔ